تماشاکار عزیز قدرگرون وای برای ارجیای بیجنایه شون شما خیره بو یونا درس تفسیری ده Fırat TV maya huzur şumat. Malum şumat dersun vernodu ma vernira grot estaizu billah Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard ma ucad mendibi ucarape ma üstaz ma seda mala Burhanettin Yeno mari cevap mendu ucarape derse tefsir mar tefsir ayet el kürsi mar tefsir ken en bername ma hem Facebook'ut hem YouTube'ut hem izi Twitter'o Periskop dizi Guni aynı vaktidə neşir benu kumu buvazu hesap Facebook için ya bu eşkenu YouTube raz takip buk Twitter raz eşken takip buk kanal YouTube mari abone biyen ujara şumar haber yana şuma ben haberdar en ana derse mara mazaf kalu dergine ki Üstaz Oitya Üstaz tıkheyrume Selamun aleyküm. شما خیر میوندم شما سنین کیف شما هو Elhamdülillah Allah razı şuma senin selamet Elhamdülillah ve eşi selameti Allah şükür Seda vazeni ma vercu dersik ma vercu der hak ayetel kürsid ma kerdi ayın rama bene bahsip ma hulasa خلاصه درسو ورنو بک اجرا په ما در حق صبنچو آیت الکرسی را مطرح پرسن انشاءالله کرم بکر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والحقني بالصالحين حمد قهمي جوارينا وقع الله رب العالمين صلاة سلام قي پیغمبر أهل بيت پیغمبر أصحاب گزیده پیغمبر و رحم و برکت و سلام هم به شما پیرنو سر هر هفته او آیت ما حضرت موسی شهید فرعون ویندن ما او آیت تکرار کن ما هم روازن یا رب یعنی سینه ما آکر گره وزن ما نمون و علم ما زیاد کر فهم ما زیاد کر یو قدا امکان بد ما که ما راحت خبر بد ما بلی و بفسی خبر بگیم ملت آیی که ما گوشتاری کنیم فهم بکیر و پیند ما را ماز جمله قرون صالحون خورا کر و پا صالحینونا جنت خود ما قبول بکر ما پیورنو و قد اکتبا
انشالله یو خلاصه مادون اجاره پی جاگ مامن ما اجاره دست پیکن ما و یعنی ان آیت پیامبر علیه الصلاة والسلام بون آیت الکرسی من غرر الآیات الله یعنی ان آیت الکرسی آیتون ضاف برخیون همای راو yani zaf bırakıyorsun. Çünkü en ayet der hak humay haberdun, der hak kudretit haberdun. Maba beni hayyu kayyum sır ma benert, maba yani hay huma yani hayatun, pure her şey hayat bu yiragun. Ama kayyumiz yani o hayat davam kön piya adelnun bütün mahlukat yani ard, asmun, dengiz, mase, tayr, tür hayat pürünün دون و به قیومه خوزیک حیاتین بردوام کن و حیاتین پیا عدلنون اون کائنات پیا عدلنون اگر یو آن یو لحظه هما توجه خو این کائنات را ببرن کائنات را نون و یا علاقه در نبسه هباء منصوره هرچی چی نبن ما با yani حی و قیوم صفات الله yani Allah izah kن در حق اله ما خبرده o huma yani herkes yivera gere ibadet bikir o muhtaç yo o veya kudretiye pileyi girdeyi vera yani şaşbeyi ve hayratı kimunin o ilah o Allah el hay el kayyum sıfat humayı izahken o carape mava humay di kemal de ma yo kemal yani te hayata hay biyiş huwa ma veraşt ma pure mahlukat hayat yira gün ama kemal diyeniz berdevam kardeş hayatı avuzuk be kayyume humay suret gün fet biraz mava insan hande kudret xo ve hande zonayı xo cüyen pure mahlukat hande kuvvet xo ve hande zonayı xo cüyen ayra eğer zonayı çend ziyad olsa kudret çend ziyad olsa عندك بهره و بار انسان حیات را بنا زیاد اما اگر قدرت و قدرت این مخلوقاتون کمیوسا حیات را بار این عندك هما قوت و قدرت حد و حساب و سنر و جیر چینو انك برا ما فهم کن که قدرت قوت و عظمت و پیلیه چینه یا چون ما یه مقایسه خورا کن مخلوقاتون بینون ما مقایسه خو کن ما خوزک یعنی وقتی ما خوش شناسنا قدرت قوت خو ما شناسنا ما خورا حرکت بکرسا ما همای خوزک اشکن بشناس و جرابه ما بین بحث شفاعت که ما باید این شفاعت این آیاتت او قدم ملت فهم کنه یعنی شفاعت واسطه بیایش پیامبرون و ولون و شهیدون سمید انسانون آخرتت ایتا این آیت او شفاعت را بحث نکن یعنی شفاعت به معنی ترکیبون آراجی واسطه وسیله بیایش اما ایتا yani guriyayış kainat ve piyomiyayış kainat ve alikari veya hemkariye esbabı kainatı dünyat Allah-u Teala itiho ayn Rabbas kın aracın Rabbas kın eni melek ben eni kuvvet ben eni ard ben eni asmin ben iyo da ayet ma itiha erizunce trabbas kın ki ana mesela hol fahm bib ita şefaat yani en sebebi Allah-u Teala kainat braşt yani hiç çarx kainat dun hareket kardeş veya o hedef maksadı humay vaş ben vesile var yani adro oka tijo ardo asmino horo en pure yani vesile benik mesela yo ziraat bir meydun veya yo nun bir meydun veya ener mabun yo kaide inayet yani o ihtiyaç insanın beçe asta به وسیله تو سببونه یون میدون این سبب دست به دست یعنی دستون یو بینون آلیکاری کن همکاری کن و به این همکاری یو او واشته همای هدف و مقصد انسان همای انسان براشون که الله تعالی قرآن کریمون سخر لکم الشمس والقمر یعنی تیجو آشمو یون آیت دون انهار و یون آیت دون بحر و این پیور دبین امیر ما این پیور هپیا خفتینه او احتیاجی ما تامینه ایتیا هما هو ان شفاعت را بحث کن یعنی ان اراجی و یا ان وسیله بیایش را بحث کن مثلا یو آیت از مثال بید والبلد الطيب بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه
وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا نَكِدًا. Mesela yo ard hol bun beizin humay yani yo mahsule ko holdun ama ardık xarab veya çurak veya sualın ucarizik yani vaş o telu melug işir nibin yo fayda tıran nibin avti yön peyda biyiş veya yo insanık mesela hol yo insanık salih ita tabi ayet Kur'an يوم معنا دم معنا بون هوت معنا حتى هوتاي معنا شن يو انسان هول سيو عرض هولو صالحين اگر يو الناس صالح ترى بنا يو ذرية صالح ترى بنا يو شجرة طيبة بوات القرآن يا ترى بيدا بنا ان سيو عرض هول اما شجرة خبيثة سنة عرض خبيثة انسان خبيث است الله تعالى ان عرض يو يعني يو وسيلو عرضو آسنينو هورو ان پیور هیو بینونر شفاعت کنی که یو او هدف مقصد همای arzu که اراده که او تحقق بین او پیدا ایت او şefaat tekvini mabun enir yani şefaat yani bir kısım yo tekvini yo teşri'i şefaat yo tekvini yo teşri'i it ya en ayet çünkü en ayet o tekvin Rabbi asgün en ayet o kainat Rabbi asgün ho yani çi hareket kainat ra o en ecze kainat, parça kainat seni hefeftiyen Allah-u Teala yani ardu asının o seni piyadelinin ha itatun kuvvet est, tun esbab est, tun sebep est zaten yo nome Allah felsefet veya kelam edin musebbibul esbab. Yani sebep pure sebebun. Yani ita sebebi yani destun yo binun piya heftiyen ve zaten şefaat demek kelime mani şefaat de çiyun tibiyar piyahat. De çiy vakti tuar piyahat ene be şefaat. ve faked ma yani mesela taht yege hekişte yo binonet o hakir mon şuf'a teheger gera vahare yegira eğer tevazın berse tevon in yega bir yani şaf'a vel vet ve şaf'a sure vel fecr diyor bismillahirrahmanirrahim vel fecr ve layalin aş ve şaf'i vel vet şaf yani mahlukat ama vet wo tök yani o ite o şefaat ha mane din mane hirin o şefaat izben yo deka havalu xo ez yo Slomeyin bir yeri en der hak şefaat gü en ayet bahsken tibnena en serbendir çünkü en ayet sokiyen ma en tay münakaşa ist peygamber şefaatken nikenu şefaat çünkü ay sermaşin esas mane ayet itiyadı ayra kısmı cüz'i ayıraz geçken ucaraz geçken çiveş fakat esas yona çireho bahsken ma ay gereka benena serbendir Hasan Kurnaz Vatu iyi akşamlar hocam. Hayır selamet olma. Hoş geldin. Safalar getirdin. Cumali hocam şun şıma hayır vat. Hayır selamet olma. Sarı çımışlar. Süleyman Ertuğrul selam aleyküm. Şun şıma piyorun. Hayır böyle umbazun. Hayır merduma embaz şevveş şıma piyorunir vatu ay havalu binoz masalomeyim piyorun yeni her گوشتاری ماکنی در حق انی درس ماده سوالین bu eşkeni kera sual خودنیش از ay sualıyın çede mara persen deda yani şefaat ite men zellezi yeşfa'u indehu illa bi izni eni zazaki ayna seni cümle ma zazaki bağaçan yani kom بإذنه چی ایتا کم مانا چون وقت کم ماواسه بن انسان اما ایتا من يعني اي شعور او مخلوق وهر شعوره چون من ایتا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه yani küm وهر شعور işkün yo güre bekür yo vesile veya mesela yo aracı yo vasıta بإذنه يوم ملك نشكن يوم برا بكر بإذن جبرائيل يوم برا نكن بإذن ميكائيل يوم برا نكن بإذن مليارون haber etme pe şeker birnen pe ina hina yona kayda persi
yani pe izinli meleki ya da yona zi şuur yani var şuur mahluk hume esti der hakçı neydi yani şefaatken yani mesela tina eşkenina misalu ver. tabii ki misal zaten misalış ma dun darakçını şefaatken. Mesela mavun Mikail güreyi içine güreyi varun varnayış yani varun ad rasnayış inanıyor. O işra o güreran mesul. Ama ana mesuliyeti o güreyi be emir an handig humay izindoji handig ve khabat kön. Yani zaten şef rasnayış, vesile biyayış, vesile yo göre hayır biyayış veya vesile yo göre kedinayış veya vesile yo af biyayış. Au çok ma şefaat ra fahm kan ama ma'ne çaharına yani au teşri'i şefaat yani yo günah kötü ben vesile ana dünyadız ayet dünyadız yani au af. Ama itya mesela misal Cebrail eğer Kur'an-ı Kerim dizbun yo vahiy art peygamber ise vate humay rasno peygamber be izin Allah. Mesela Yahudi mesela ma Cebrail rahuken çünkü Cebrail mar habero kharaben art yani ayet edbun Cebrail o Mikail o pure be izin Allah'a yogureken. Ve dersa verinet hafto viyat ma das sınıf melaiketura ma bahs sure vel mursalat ve sure naziat والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا يوم ملاك اگر يو گونگن باذن الله يا اگر يو وارون مثلا وارنيش مداخله يأسب باذن الله يا اگر مثلا بون انا الدنيا ها گيرانا 20 milyar sara 10 milyar sara ne bana yörüngera ne vejana yo hedef cir umur ve naiş ama en gura be yo kuvvet yo kudret o şekil gön. O kudret, o kuvvet, o meleki yani mükellef en görüyor. Bir izin Allah yok veren ki İsrafil ho venarta yani sur ho bud ama bir izin ye haya ve izin yok o sur mesela ve pefnikon yani sur ho. En yom misal melaiketunet ardu azmin mesela minki yom misal da vel beledu tayyib yahrucu nebatuhu bi izni rabbi ard eğer yom meyve hodunsa yom mahsul hodunsa بإذن ربه بإذن yani ana kelime izin zaf ayetun diyarana yani biiznihi ite an şefaat o şefaat tekvinu ana firmayın mesela şefaat tekvini hatta bir şekil mucize mesela peygamberon diyarın ve uhyil mevta biizni yani Hazreti İsa bun yani az meyyit ihyaken ama biizin ya az nuvişken veş ama biizin ya az mesela yo tayr virazan ve püf kan pe yani frana harekat kana biiznihi en biiznihi ve hut bin az mava şefaat Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah Teala yani şefaat ena dünyar az bahsediyor şuma eğer yo şefaat kinse şefaat hol bikiren yani hole sürüyor şefaat bikiren hole sürüyor vasıta yani yo hole sür yani yo aracı bikiren ama kharabe sürüyor şefaat meklen kharabe sürüyor insan zulüm kö yo insan çekiyor tibir süciye benim Kur'an'ı diyorum ana yani şefaatun seyyiye şefaatun hasana yani şefaat hole ite teşri'i şefaat ama en ayeti çünkü sabah ve siyah var mühim yani verniye en vati ve peniye en vati çine ho yön vatış huma ho çine rabbas gün huma ho semavat rabbas gün ho ard rabbas gün bad en ayete hone bun yani ilim çöy be ilim humay nerasun akıl ve haye insanın veya mahlukatın veya melaiketun be ilim Allah'ın nerasun ancak o miktarı Allah izinde insan ben vahar ilim, melek ben vahar ilim, peygamber ben vahar ilim yani ilmu kudretig kainatıd ho görüyorsun ama pöreyi be izin ve be meşiyet humay Teala şekil gün ve be meşiyet ve vaşte humay yani en göre yön meydun. İşte o şefaatı Allah-u Teala o bahs kır. Mesela وَلَا يَتَكَلَّمُونَ illa men ezine lehurrahman. Yani çok haber ne dön? İlla men ezine lehurrahman. Yani Rahman izin dacı. İn izin mesela ite şefaat öz ama en mühim mesela aya izin Allah. Biz
ویست چهار حب شفاعت آیت است ویست پنج حب آیت هشت حب آیتون الله تعالی بون yani ayık bir izin mena ayık bir izin mesele izin ya izin ma zaten ana makabul ken bir izin Allah ne tekvini şefaat ne teşri'i şefaat yani teşri'i şefaat şefaat samet günahkarına ma iman ardı ve makabul ken peygamber ama bir izin humaya çünkü mesela ve kem min melekin fis semavati la tenfa'u şefaatum illa men azina Allahur Rahman yani illa men azina Allah limen yeşâ'u ve yarda. Yani asmanının melek zafiye en melek yani şefaatyin. Hem şefaat tekvini hem şefaat teşri'i. Fayda nikun hayag huma izin niyor. Yani bir izin humay yo şefaat ko niyet tekvini niyet teşri'i ana ma'niye çinye yani çinu. İşte tabii ki en ayet birinci manat birinci derecet şefaat-i tekvinu. Çünkü kainat nizam kainat düzen in kainat be sebebuna ho xeftiyon. Vesileyle xeftiyon. Yani yo mahsul biyor gere varun var. Yo varun var gere hor biyor meydun. Hor gere tij biyor. Gere bukhar biraz diyor. Yani en sebebi esbab piyor he yo dairet xeftiyon ve muvazzaf ruh es, melek es, akıl es, kuvvet, kudret es. ان قوت قدرت هي كائنات الجوريين وأون سببون أون بيهات ذات معنى الشفاعة دشيون بيهات أردش يعني اللفظ تحت اللفظي معنى الشفاعة دشيون بيهات أني إن سببون أون بيهات وأقدوا هما يترواج بإذن بمشيت هما چندك هما إذن دوجه o daire tehfiften. Birinci mana anava. İkinci mana ahiret şefaat öz. Ene çon nişkün inkar bükür ve makamın Mahmud öz. Allah-u Teala yani yol lütuf kudun peygamberun ve do peygamber mazik. Peygamber dua kün yani ya Rabbi taaf bikir ama huma kum layık zun kum layık nizun şefaat eno. Niyo Allah-u Teala mesela yükün cehennemi peygamber yön uca cehennem ravacu yükün cenneti o kadar tavu çinu. Ama Allah peygamber aleyhissalatu vesselam ümmeti hul dua kün mazik yani Allah-u Teala şefaat hakkı do her müminiz. Mesela ma dua ken mavun Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine eniz yo şefaat. Yani ma hep ben aracı semetçine semet mümine ya Rabbi taaf bikir. Ama Allah-u Teala ana duayım ders berkardiş mi? Yani yol liyakat tevinun ya nevinun. Eğer ma layık di ana dua kalp ra umaya fök tak ra umaya kalp temiz ra umaya bin niyet halis ve sadıka ana dua eğer umaya vatise Allah-u Teala dik yani yo eserek dun ana dua işte vakti eserde ana dua eniz ben şefaat. Evet. Yeşfe'u indehu illa biiznih ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum. Yani o hum o cevabın ya'lemu ma beyne eydihim. Yani hem o zamir maşkin semet yani bütün mahlukatı zişuur o akıl o fahim çünkü ita muhatap ay yani ay وهر akli وهر şuuri وهر fahmi huma ho aynı haberdun hitap ay melaiket ben insan ben başka mahluk akıl ben yani başka mahlukat ist sadece ma melaiketu şinasın ama en kainatı bediu zamanız ustadızın eğer yani hunzarına milyonuna başka mahlukatı وهر عقل وهر شعور شنو بسبب فراشش ان كائنات انا فر بن عباس اما الله تعالى بن يعني خلق ماد فراشته ماد عباس شنو فراشته ماد قرآن الكريم بن وما خلقناهم لعبا يعني وما خلق السماوات والارض باطلا ولا لعبا اللعب يعني بمعنى بهدف بمقصد هما قوي نفرازدن veya عباس yani boş بمعنى Allah-u Teala toyun ne bıraş? Yani kainat hunzarına, milyarına yani kurrat est, ard, asmun est, ucaz hoppere yani mahlukatun vahar şuur. Ayra İmam Ali aleyhisselam mesela bun fetakallahu beyne semavatil ula ve mela'ahunne bil melaiketi atvara. Yani asmun cuarin el semavatil ula ne asmun dünya. Huma ini şakne ve zarren asmunun
milyarına grup tor melaiket halk ki melaiket yani zonayin ilmiyin mahdud ama Allah Teala yani itiana mane شي خلفهم آيات بون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم yani verniyin beyne eydihim ve ma halfam. Yok. Verniyin peniyin. Mana verin enava. Mana diyin. El ve umyayin. Yani el-an ve umyayin. Mana hirin. Oçu akılın pıra rasın. Oçu akılın pıra nırasın. Mana çeherin. O esaye nisaya. Yani gaybo şehadet. Yani huma enin piyonun derhak yenid agah zon ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Yani o çuk ho peyena ho verniye ho yen pavon veya viyert şu veya o çuk eriye zon ve o çuk yön yani umyaye yen veya o çuk akıl yen pran rasın veya pran rasın veya o çuk yani şahit yani peçmo kuahe binen ve o çuk yenne binen Allahu Teala pure en ilmi ho yedasted agah ve zon yani sevana. Eli çar mani maişken ma beyne eydihim ve ma halfahum baş. Evet. Seda sual es fakat ma mevzu bıkın ucara pe peyni dersit en sualuz ma cevabin tura persin inşallah. Eğer derhak en ayetunsa işken tişken en Mehmedi kolar hocamı yo sual veş perso suali eno ez diğer ya ekranı ey iman edenler Sure Bakara'ra ayet o poncas çağrın ovu ey iman edenler içinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Gerçeği yalanlayanlar nankörler, zalimlerin ta kendileridir. İtiadı inafunganın ayetra yani yo şefaat o ahiret bu te şefaat şunu bu. Ne verdi va ahiret peygamber şefaatken. هشت آيات أظن إنك أظن أن هذا إيش يمكن بون مراهيرة خجم و باز دقت بكر أو آيك هم بشتركن و دقت بكر يو قاعدة است هن قاعدة فقه هم زن قاعدة تفسير او قاعدة رزاف يعني ملت وقت بخبر بنا آيرا نفر يو آيات سنك تو يو مين من ماستر كاشكن أو كذا يو آيات gen kaşken o bu itabın yani hiçbir şefaatin fayda vermedi veya o racı mesela şefaat çino o kaide çino kaide ano ma min amin illa khussa yani bütün umumi kaide yo istisnai öst enhem tefsiret ve hem fıkh enki misal abid mesela yo ayet Allahu Teala bun ki la ya'lemul gaybe illa Allah inanıyor Kur'an-ı Kerim'de o yani gayb bir Allah çon anızım bu ihtiyar mutlak. En mutlak yani bir Allah gayb çona nizam. Ve ma'l gaybu ve ma ilmul gaybi illa indallah la ya'lemul gaybe okay illa Allah en yo ayet. Yani yo çan akda ayet. Ama da izya yona çiz var. İtya yona çiz var. Tüm saadet ve es kusurma önce. En ayetiz caraho verni ayetel kürsi. Yani verni ayetel kürsi cad en ayet kadiyen en ayette sev poncas çarıno ayette sev poncas poncunezi ayetel kürsiyu. Ya eyyühellezine amenu enfiku mimma rızaknakum min kablen ye'ti yevmu la bey'un fihi ve la kulletun ve la şefa'a vel kafirun humuz zalimun. Allahu la ilahe illahu ina devumken. Hem verniye ayet siyah sibaktiz kanaatçılığı ihtiyacı için hatırlayacağım. İşte Allah yan hocam mesela Yuna ayet admın. Okay?
Yun ayet binizir spon ki velillahil izze. İzzet ayı Allah yok. Ama ayet biniyor bun. Pile yani pile ene humaya. To o ayet vakti te vej ayetun binun te mulahaza nikirse ayet binik der hak pile peygamberi veya izzet müminet bahskin enafer ay vakti te en ayet bir ayetun te mutala bikir tevun yani pile izzet yani grone şeref sadece ene humayo bir ene humayo ama ayet biniyor Musa velillahil izzetu velirrasuli izzet pile grone ene Allah'a ene peygambere ayet biniyor sure münafıkun edvonsa velillahil izzetu velirrasulihi velilmu'minin izzet ene Allah'a yani pile grone şeref veya mesela galibiyet ama ene peygamberi ama ene müminino ha inki ene yo ayet ucara vakti vet çünkü maba yani o kaydo ma min amin illa khussa pure kaide kullun yo istisneyin öst ayet içi ayet ilim gayb la ya'lemul gaybe illa Allah yani gayb sadece humazun ama peni sureye cin sure cinit ayeti het pera ayet diyen ha gaybun fakat humazun o kasidik Allahu Teala irade kyo gayb dayin zonayiş bu bir istisna biraz inanıyor şefaat izitya yani şefaat izitya yani şefaat en ayet sure Bakarat vist çar hab şefaat ist şefaat bi izin Allah şefaat bi izin Allah o kadar şefaat şunu o şefaat rahu bahs gün yani itya o bi izin Allah çünkü bazı ayet-el kursi eğer ma şefaat teşri'i bir yerse bun illa bi izni yani bi izin yuva veya ayetin iki müven sureye vist şaş sureye necm ayet vist şaşır melaiket es şefaatin min fayda nikun illa ay huma cirbur razi ve huma izin do veya mesela sureye Seba ayet vist çin ayet vist hirin Seba vist hire ve akrohum bazı buntra ve la tenfa'u şefaatu indehu illa limen azine lehu şefaat vergid para nikun illa o kesik Allahu Teala izin doce bu en kadar haşt hab ayet hemadası yani ite mesele şefaat be izin humaya şefaat öz be izin umaya yo şefaat yo çi fayda nikun ve o kanaatik ver İslamet Arabumyun hakimi veya cahilumyun hakimi yani putma enik mahecir ibadet ken lato menato uzav yahuso enno ave inizik yiniz yani o ver humay yiniz yo bar asa yiz yardımcı yizik yani yo göre yin dasrayın ama en göre yin dasra omyayiş bir izin Allah'ı düşün yani fikirleyin mesela umya Kur'an-ı Kerim bir izin Allah ve izin Allah veya bir izin Allah. Şefaat bir izin Allah. Fayda nedon. Ama hunas tekrarken yani merhale verinin o bahs şefaatik o ayetel kürsid ben bahs şefaat tekviniyor. Ma ayetun piyonun bir piyahat. Yani umbazra Mehmet kardeş ravaj brera yani piyore ayetun biaren piyasar inşallah yo bahs ma anesir virazen ve o vakt piyonun biaren piyasar piyahat mülahaza bikiren hamaş ma işken ucara yön netice bir. Çoğu inkar nikün yani çoğu alim tek yani çi İslamet tarih İslamet racı peygamber umma hayal çoğu şefaat inkar nikyo ama şefaat bir izin humay av tabii ki çinu. Bele. Şefaatle ilgili ayetler şefaat Kur'an Bakara çoros heşti çoros heşti esti suro bistiri de esti suro düse poncu aslı da est o tüzba koma surede esta سبا ویس شش نجمد سبا زمرد سبا ویس هیره نجم ویس شش زمر ویس چهر veya ویس پنج
tabii ki yani kıydığım mı var? Vist şeş, vist o tabii. يَوْمَ لَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ o ayet yani. Şafi ama kum şafi'in. Şafi'in yani bir izin Allah iddia kerda veya millet o kadar baver biya yani inin yok vera desrayın inizik yani yok cad yani yiyun vertağın humayid asta Allah Teala o şefaat retkün yani ama illa limen azine leh illa limen azine leh haş cevap yarın Kur'an-ı Kerim'de yani el insaf illa aynı Allah Teala izin docu illa aynı Allah Teala izin docu inki ayet bu muvan yani seba huna ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن إلا لمن أذن له ayet siyah sivahiye ver ayetel kürsiz olma zere ayetel kürsiz kelime diyerta itiyadı sera nevi kanaatimiz şefaat tekviniu o kaide sedam aslında tekrar eden kaide am yani her umumi yok kaide istisnai öz av tefsir ediz hadisun diz veya fıkh diz yani menki hirhab misalde bu yoca Allah Teala'nın velillahil izza innemel izzetu lillah yani izzet ayhuma yok ama ayet bin bun ayhuma ay peygambero ayet bin yönün ayhuma ay peygambero ay müminu veya mesela ayet bin yani la ya'lemul gaybe illallah gayb yahuma çunanız ama yine ayet diyor bunun aynı Allah-u Teala vücuduna iş. Ma dua kelmavın Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. O iz kısmek demek ki bad mergizi dua dua biro dua evladı cir fayda kemse şefaat peygamberiz hayda سيدا دين كان نواش اضافه بحث از يوم مثال حضرت سوره يوسف را از يوم مثال بید يوسف yani برارون یه آیا خطا که باجی اومه و شی و الله تعالی yani و شی توبه که شی هت یعقوب یا و تمار استغفار بکر bu هو سوره يوسف tamam و بايكو تمار استغفار بکر en yu ayet. Qeb bayk jir istiğfar bikir, layı ve tövbe bikir. Hatta bayk ve vendiren az şmar estağfiru lekum. Cadne ve şmar istiğfar ken. Hatta bun vaşten yo saata rend yo münasebet rend verazim mesela mavun roş cum'a. Vendir aya saat yo saat bayk kıcun yani bayk berarun Yusuf. Samet kıcun huwa vicir istiğfar ken. Ayet hovun. Bun şiren bayk rabajın ve bayşmar istiğfar bikir. Yo. Aydin Sure Ali İmran'd. Bun müminun yo hata kerda. Yo zulüm nefs xud kerd. Ve ye istiğfar bikir. Ve hone bir tehat peygamber. Qasid peygamber. Tizik yine istiğfar bikirse Allah-u Teala yine afkın. Qeti yine istiğfar bikir. De ayetin bu ne? Ki ayet zafi. Ama yo canım Allah-u Teala'nın aynı münafıkın istiğfar mekir. Okay? Yani الذين ظلموا أنفسهم واستغفروا لذنوبهم okay? O mehetua hani tizik cil istiğfar ki bu ayetten kadar tizik yine istiğfar bikirse o vakit Allah yine afkın. Yani ki hatır tuva yine afkın. Nere daha açık? Bele. Maliki Yevmiddin Maliki Yevmiddin o rejdinizi varı Cenab-ı Hak'u uca pöre yani çiyed uluhiyet yeri yo şerik çünkü aygi şeriken yani tekvini şefaat izi bir izinin yok yani endeki bir şerikiyor yani hakimiyet mutlak ait yok. O kadar mefhum ki böyle. وحتى يرى آيات الثانية سورية انفطار يوم لا تملك وما أدراك ما يوم الدين يعني يوم الدين شنو يوم لا تملك النفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يعني يوم الدين يوم الحساب يوم الكتاب الراجيكو يون نفس چون نفس نشكن توي بكر چو انسان نشكن توي بكر بيور غرون هو دست همايد انما بيور متفق
هودس هماید شفاعت هودس هماید شفاعت الله تعالی پیام الله کم میر izin دارsa او شفاعت کن دعایکم قبول کسا yani yo tabir bin yani eğer Allah Teala daima kabul eder khemaramın dua bikiren bele ya'lem ma beyne eydihim ve ma halfehum ve la yuhitun bi şey'in min ilmi illa bima şa'a. Bu itaz ne yani هم mecnun ra. Yani o ilim humayra enin akılın hayeyin hişariyin penişin illa ancak yani o miktarı Allah-u Teala vaş yebizun andaki zun. Yani hatta ma insan derhak humayr yani derhak kudreti derhak azameti yani o çünkü mavun navay nuhab numeyi samir hayat ana dünya ve navay nuhab numeyi ama tecelli humay yani kurratunu çiyor astarunu gezegenin binun Allah-u Teala çıkıda tecelli kiyor çıkıda به چه صفات عمر شناسنایش ما آیه نزن sadece o tecelli ana dünya kainat ama seyo habi kum yani kişte yo deniz idi ama hande zon yani hande akıl ma fehma Allah Teala yani yo malumatik yo zonayiş doma yani zonayı ma o çu çendigi vaşt andeko ayra ziyat nibin istidat ma yetenek ma kuvvet ma fehma عن يعني محدود أيرا الله تعالى لا محدود يعني حي مطلق قيوم مطلق قادر مطلق يعني جير حد وحساب شنو أما مثلا فريكانس ما فيناي ما أشناوتي ما يعني ضعف أوكي محدود يعني يو سيناريوس إبي أنا ما بني در حق همايد مثلا آية الكرسي قرآن يوم معلوماتك الله تعالى دوما زونايش ملائكة زوقده نه انسان نه ملك نه روح yani o ilmik o zunayışık ho yin destir hande izin humayo çendik Allah-u Teala vaşt andik yiben vahar zunayı vahar ilim yani İmam Zeynel Abidin vun yani o sayfa-i seccadiyat yani tu handek tu khudo maşnasnayış ma pe tua tşnasne bu handek tu khudo maşnasnayış ma ba o şnasnayış ma pe şnasne ve Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamber dahi ama bunsa ma arafnake hakka marifetik okey inanıyor ve ma asnake hakka yani sanaik yani ne tesbih ma ne hamd sanay ma ne yani şnasnayış ma o kadar layık tub ve o kadar yani توازن o kadar niyo ama ki ma kuvvet ma kudret ma fahm ma derk ma yani mahdud ve zunay ma yo haddi yo hesabiyos bahande o kapasite ma bahande o fahm ma Allah-u Teala yani khudun ma zunayiş eno ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض Kur'an'a da kursi veren. Zaten ayet Kur'an veren. Yedullahi des alay veren o. Kursi alay veren o. Enin magere kaçız bulundu. Yani en kursi seni yok kursi o. Benim man bahs dest bekir yo en yo kelime asla mesela Kur'an-ı Kerim'de çan has sıfat Allah mesela vallahu vasi'un alim. Vallahu vasi'un habir. واسع demek yani harav, zaf harav, habir yani haberi bi kainat ra, zunayı bi kainat ra yani harav ولا vasi'un alim, ilim ye zaf harav, vasi'un kadir yani او واسع ama ma çene ma واسع ne ma mahdud okey ve la mutanahiyo yani had hesap şunu ayra o zunayışık derhak yed ve hatta derhak kainat derhak mahlukat zunayış ma yani yo beno o benazik yani yuvaşt andek yani o akıl zaten yeddo ma hande akıl dun ma zunayış akıl mazik mahdud akıl mazik betşmun ma be eşnavte ma ve o idrak gün teberra ay göre mesela muhakeme verazın ma iki yen kursi bele
Vesi'a kursiyuhus semavati vel ard. Kursi çinu. Kursi kelime manası, kelime yani sandalye, taht bayağı manarın kursi. Ama kursi zon Arabi mesela kurrasa öz, kurrasa ena dosya girdasa la, dosya girda yani tüde en nüfus dairesinin filan asta pure avrakun ki zarayı dosya gir. Ayrıvın kurrasa klazor, Türkiye o kadar bun. Ama kursi pure medeniyetunid, pure dinunid, kursi sembol ilmiyor. Mesela bun fıkıh kürsüsü, kursi İslami, kursi tabiat, kursi mesela coğrafya, kursi tıp, yo üniversite mesela bun en handik, ders kursi test, ders mesela ilim yani gil ilim test, kursi sembol zonayış yo, sembol ilim yo. O hatta mesela Vatikan mesela fatwa kursi ra vejana bun mesela ana kursi mukaddes ra ana fatwa veja. Heilige Stuhl. Yani Almanca da aynı okudu. İngilizce de okudu. Stuhl yani kursi yani sembol ilmi o. İhtiyacı zaten verniği haya peyni mesela peyni de sıfat humayyin peyni en ayetet el-ali el-azim verniği de el-hay el-qayyum İhtiyacı yani de hususiyet sıfat humay en ayetet daha zaf verome yo ilim humay yo zik kudret humay. Yani zaten kursi maişkin var yani hem ilim humay hem kudret humay sembolize kön. Kitabın şuma bun terasa zaf mana var mesela bak kursi yani hatta kainatı aya vengunak asta ki kainat o zerre aya vengunak av kursiyo veya kursi mesela kudret humayo veya kursi mesela zonayı humayo ama o çünkü az en ayet rafahken yani vesi'a kursiyuhus semavati vel ard. Çünkü ayet o kadar bun. O kursiye ardo, asmunu, püreye gerot zerre xo, ihate xo. Az acizane an kadar bun. Kursi hem itya kudret yiyor hem iz ilim yiyor. Yani ilim humay ve kudret humay kursi itya ihate biyor. Yani kursi o ilim humayo o kudret humay vurdin pya sembolize kön. Çünkü ardo asmun en kursi ihate ki yani tabir caizse grot xo he varar deyid. O yine ayette mesela çid öst ve semavatun matwiyatun bi yeminihi yine ayette mesela oraj mesela asmin he destiyor raştı. Destiyor raş veya destiyor çep veya kursi veya arş en pür ifade kuvvet kudreti. En sır azvazan dahab çar hab hususun yani bine sır bahs bikir en Kur'an diyarın ve en sır zaf yani bahs biyo zaf tartışma ve razi hatta yobunun tekfir iskiyor yani en çar hab vatun sır veya kavramın sır yo arş yani arş şunu ay din mesela veç ayı hirin yed ve ayı çeherin mesela işte kursi arş yani sembol kudreti kuvveti ama maone mesela kitabın hadisunet sanki Allahu Teala ucaho sandali sır işte sandalir yani ölçüzik norve hatta sandali ko kursi ko arş ko sır şunu yönü hareket könü İbn Teymiye mesela yo rivayet nakil kön o asmin hotan rayon asmin ana dünya her şu her raj o sene mesela yo bar wish yani seriyor hayvana gıcgıcı yuva o kadar yani huma ser arş bu şunu yönü gıcgıcı arş yuva en işte teşbih teçsim en verazyo halbuki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim leyse kemislihi şey yani yo çok Allahu Teala yani seyyib manen yib o kadar tave çinu Allahu Teala cisim niyo Allahu Teala mesela ma o dersi huwa verin dva ma va mesela ma fikir kin ma bun en ruh ma ho beden mar ama ma bun de beden ho ruh kaşkın halbuki ruh ho beden pi adalnun ruh vakti kişiyse beden ben vela nemunan ama en ruh ho kunca ho itya ho her cad ama yo cad izniyor yo cad sabit niyo ayrıca Allah-u Teala mesela o arş sembol kudret ve kuvvet yok. Bütün ki mesela
şiir Arabi است بون بشر پادشاه و عرش خو مکه را مدینه گرفت عرش خو به کوفه یعنی قدرت قوت خو یعنی مکل مکان که قوت کوفه به مرکز قوت مرکز قدرت این مدینه ان معنی اجاره یو صندلی گرفت او صندلی نشت صندلی اجاره شه اوجا یو kelime anava یو kelime ید مثلا دست قرآن کریم دیارون yadullahi mağlule yadullahi mebsutatan yani yadullahi fevka eydihim aynı ankada fankiyo des Allah o desin ser mesela selefi veya zahiri Allah desiyoruz ama manızın yani çendek der çendekil ya dest yed yani kuvvet sembolize kün hatta mabun sen mabun mesela ana mesela ma teyit kin inanı teyit yed rayın teyit şunu yani ma takviye kin ma pekiştirmişken Türkiye o kadar mı pekiştirmek yani eyyede yüeyyidu yani teyit bekir takviye bekir dest sembol yani kuvveto kudreto mesela mabun dest devlet der gene devlet yo dest topa veya mesela merik desta kerdo yani destiyan kadar kerdo ha veya mesela merik yani destiyo harcar destiyo minin gurid mesela yo kharabe bana yo şey bana mabun falan kes destiyo minin gurid yani şöyle yani ya müdahale yiyoruz yani güç yok kuvvet yok o müdahale kun yo ana yozik vecih yani ri mesela vechullah bun ri Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de vecih diyor vecih yani insan vakti komün yo binun vinen veya vera yo binun ben hever onun konca yo binun ra onun ri yo binun ra vecih zat insan sembolize kun yani vechullah zatullah çünkü az vakti mulan tu hever aktif vinen onun ri tura ayrıca mesela Allah-u Teala'nın kullu şeyin halikun illa vechhehu yani illa zatuhu her şey benvin her şey çine ben illa zat humay ama hoca kelime vech yani kinaye zat veya kullu men aleyha fan ve yabqa vechhu rabbike zil celali vel ikram her şey fani bir o zat humay ve her celal ve her yani ikram ve azamet ve pili her şey mahkum be fenav mahkum be çine biyişo ama ite vech yed kursi arş inin gelen mana mecazi sörmabendir ifade inin mecazi vakti sökbediyor zaman hazretleri bun Allah rahmuhu pebükür yani eğer yo mecaz tutura mana hakiki fahm kese itirafın yani batıl bana verta ve hak bana vin yani Beli Sedam ve la yeuduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim verayı ولا يعوده حفظهما زازaki ma zaf ve şen tercüme böyle zonacı azat biaribun re zazaki yani tunca zazaki zonun birine daha hol tercüme kön o ولا يعوده حفظهما yani yer geron ninu hu humav ولا يعوده yer geron nin yer zuar nin çene yer zuar nin yer geronin piyadenayiş, muhafaza kardeş ardo azminun. Muhafaza kardeş ardo azminun humayr zuar nin. Humayr gerun nyo. Çünkü kuvvet humay, kudret humay, cir had, cir hesab çinyo. Vakti had ve hesab çinyo ayrı en göre cir gerun nevunsa Humav Teala ma halk sure Lokmanet ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة yani veraşti şıma pöre insanın ve hune ihya kardeşime bad merga se veraşti yo insanı umayır yani farklı kın ve humacir yani kuvvet ve kudret o yed yani yo kemiyo tangasi çinyaki yani muhafaza kardeş ardo asımın cir zuardır ama en muhafaza karde ardo asmonetun sebep est sebep he khiftin sebep yo binonir şefaat kin yani o şamahone gerina ayra ve la yauduhu hifsuhuma ve huvel aliyyul azim adda yaudu yani el meşakkatu ve sikal yani tumza zakiye zuare ve gerune cir çinya o alem maddi ve manevi
pya بعدن و حياتين بردوم بكر جاگ تنگونه بب جاگ زوار بب اوجا قوت و قدرت چنو yani yo hadyi yo sınır göz. Cag kuvvet ve kudret hadyi sınır çiniyor. Uca tengune çiniyor ve uca zuare çiniyor veya uca grone ne veraziyana. Ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide. Bele. Ve huvel aliyyul azim. Ve huvel aliyyul azim. En aliyyul azim sorma garabine vendir. Vernet ve el-hayy el-kayyum. İtiyaz Allah-u Teala dehab sıfatun khura onu ho bahs kün yani biçar sıfatuna ve benezik izahata Allah-u Teala ayet-el kursid khudun marşınasna iş el-ali sıfat humayo el-ali Ali ama sıfat Kur'an'ı sıfat mesela nomazik ben Ali mazun yani ama vakti el oma vernise mutlak berz او yani berzeyid cuarbiyeyi şeyden cuarineyid haddo hesap çinum ama ana cuarine fiziki niyaha mavkıda fahm nikir ana cuarine aklı cuarine fahmi derkunu Allah-u Teala hummahat çünkü ma cevşanul kebir dunen ya men fi uluvihi dunu ya men huve fi uluvihi qarib ya men huve fi dunuvihi ali yani o humav tezaf cuarini ama cuarini khud tehmahat ediz ha akrabu ileykum min hablil verid yani ve yahulu beynel mer'i ve kalbi yani Allah-u Teala o binatı insanu kalbi insanu ana domara daha nizli ma'na ne çine ya yani en nefesik mahiygen yera hoyun hu en nefesik madun işen damara hoyun kalb rahoyun ho hem o kalbet hemen damara mara daha nizli yani hayat bu ma yera gen on nefesik mahiygen zaten on nefes mahi yera gen yo mava yani ya roja yo inşallah gösterirken malla nihat ma niyalon ra yevaten adrerevun huma cuarin vantakevun cuarin o ciğerin cuarin Kur'an-ı Kerim'e cuarine sır hiri kayde yani Allah-u Teala ku cuarin yani don maşınasına iş yo aliyo el ali yunaz el a'la sebbih isme rabbikel a'la cuarinu zazaki ma o kadar bun cuarinu ve yuna mane cuariniz el mutaal inanıyor el mutaal yani avuk cuarinu o avuk cuarinun yani zazaki eni enkede zonmad elhamdülillah yo kemune çinya ala ya'lu uluva ayra ana pile veya cuarine mahsus humaya kumge enkede yani iddiayı pileti bükür veya iddiayı cuarbiyayiş bükürse Allah-u Teala pernekeye şiknön ve ya ana dünya diye ayet dünya cezekhu binun mesela yo ayet peniye sureye kasasid zaf ayeti ko calib ve tilke darul ahire nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardi ve la fesada vel akibetu lil muttakin yani en ki ahiret en ki ebediyet en cennet madun kun madun aynek ri'ardunet yok yen kharabe nikarda fesade yani aydiniz yen pileti nikarda perneke yen havara nidya juarra nuni ebinubra uluven ve la fesada zaf canım tilke darul ahire nec'aluha lillezine la yuriduna uluven fil ardi ve la fesada vel akibetu lil muttakin yani akibet hol o mukafat hol o darul selam darul khuld darul cinan ene
آیا کسانی حد حدود خودنو ایتا متقی یعنی او حد حدود خو زون حد حدود خو را نویجون کلمه متقین کم آیت به چه سیاق اومه اصلا گر معنا او سیاق معنا پورید یو جد ترس یو جد یعنی مسئولیت یو جد حد خوشناس نایش یو جد تیو گره هول یعنی ان مکمل بکر یو جد یعنی تخو محافظه بکر این پیور معنی تقوا اما کم آیت yani verni ayet, sebak ve siyak ayet çino mane muttaqiniz tüm avnen mesela minber kum ayet bunun ayık tersin ayık tersin ayık tersin ayık tersin la o kadar ne ayık tüm tersin yo mane ters avuz yani eğer insan yo harabe kad ayrı ama an mana pil yani be mesuliyet amel kardeş had khuzunayış ve vera humay yani taahhud khuzunayış مسئول معنی متقیه انوا حتی مثلا یو مثال هولون من مثلا یو کنجا نویت بگروتا پرا زاف پیر یعنی ارجایه اوته یو راشین تلی تستی چار تستی گیجیک تست ات نوازن مثلا ای کنج ببدر تسنی تو خون پیاسر تدقت کن تقوا انوا یعنی دقت کردش به مسئولیت عمل کردش خرابه را خود برگروتش ها آیت بین بونسا آیت بینز او تشيد يعني اني بابرنك هنا حورا بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين هنا بو بيلو فساد قرآن الكريم كلمة يعني ان رازبيايش كلمة zaf yani hakikaten i'cazi ho uca. Yani konca pileti hasta uca fesadiz öz yani. Kom dahbe pileti hasta doğun rabiyer yo ağa död yani ağati kerden 5 ağati khod bekir ye aya millet verdin piyo fesade kerden. Yani dünya de zoqedo zarre yo mahlat de zoqedo zarre yo bajar de zoqedo siyaset miyaset diz kaide kulliyo. Ana. Vaktik ayet ma ayetik çimun ki ken a مبصرة آيات ماغ چممكن وقت ينر اومه چممكن واسا وان السحر وجحدوا بها ين جحد demek yani تظن ان حق اما كفر عنادي يعني ين بعناده انكارك halbuki hal ان nefis yin قانئ nefis yin استيقنتها يقين حاصل کرده که این آیت همایه این واقع بشر نی اما چه نرین رد کردن ظلما و علوا یعنی ستمکاری ظلمکاری بیوزک دهبه پیله کردن ما پیل یعنی آیا پیلاتی بی سبب یه آیتون رد بکر انکار بکر و فانظر کیف کان عاقبت المفسدین بونترا آیه که فساده کن پیله کن akıbetin sebun zaten zaman peygamberit ayın piyorun akıbetin verteb ayra Ali sıfat humayo çona ve ana sıfat yani vahar nevic ayediniz Ali sıfat Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim diz Allahu Teala mesela en kitap hu Ali çıkın yani ve Sure Hamim'd veya sureye Hamim'u rayol ama sureye ya Zuhruf ya Zümer uca Bismillahirrahmanirrahim Hamim vel kitabil mubin inna cealnahu Kur'anen Arabiyen leallekum ta'qilun ve innehu fi ummil kitab ladeyna le'aliyyun hakim yani kitap ma en çarna Arabi tembun Arabi yuna mana avaj iti ayke başları ki vacir bine yuçun nevo yani Arabi illa zon Arabi no Arabi yani zon akarda zaten Arap manaye او yani akarda haberdun او ina خود zincir veya خود fakir haber nedon Arabi ite be mana zafciye Kur'an'ın Arabiyen yani manaye akarda ya manaye yani yo nemete Çinya veya yo ibham te Çinyo man Kur'an yo Kur'an akarda
ki herkes beş fahm bikir ma o kadar yo Kur'an erşavut ve innehu fi ummil kitab en Kur'an ho kitab yani deykir kitab ana kitab mabun ledeyna le aliyyun hakim ama kitabı ko berz ve kitabı ko hikmet hate ilim hate Peygamberun razı ayet bahskın ucaz İbrahim'o Yakub'o İsmail Allah-u Teala yirmizvun ma yizki Ali ma yizki berz هشت آیاتون kelime Ali Kur'an-ı Kerim'e derhak humayd olmaya şuğullayış yondas cihazata kelime olmaya haşya derhak humayd ve en ayet zafizik Ali tevyarın Mekke'd nazil bi el Ali enedik yani Kur'an ka aliyo yani çona kitap semavi Kur'an ver nevi yani Kur'an ra serra nyo ayedin vate beşer çırrı Kur'an serra nebin aye hiren yani teberrat yo çi biar zerre en Kur'an kir en Kur'an ay kabul nikun yani enne bana mana ki Kur'an'et tahrifat neveraz diyor Kur'an-ı Kerim'e yani seyo vücuduk vakti tiyuna organ nakl kin yo vücut kabul nikun çünkü bunun ana bigane ya ana yani gariba ene men nyo Kur'an o kadar yo mahiyet yöz yani teberra yo çi من قرآن ضاف تشبث کرد جیشی من قرآن فین حتی یو قرآن چاپز بب yani یو kelimeyi değiş کرد و من یبتغی اسلام دینه یو غیر değiş کرد o Kur'an çap beb yani tabi pe hasiye pe hayabi o grot mesela da ariye yok kelime sadece değiş کرد ve men yebtagil İslam dinen ve men yebtag gayrel İslam dinen yani kum gayri İslami din demaşırsa yani horar yönüşür a kelime gayr dağıtı bu kum yo İslam'ı demaşırsa horar xarabet ha Kur'an-ı Kerim aliyo ve İmam Ali ena Aliye servonsa von alim kum alim von o kesik yani çona vata çona kol çona yani kelam verniye Kur'an ne don verniye Kur'an eğer yo merdim yani çendik iddia ilim kön ve bükür eğer ve başka vatun başka kelamun başka çiyun don Kur'an verse o merdim alim niyo el Ali mava o ucarape mayen hire habe tabi Kur'an-ı Kerim'de Aliyun Kebir, Aliyun Azim ve Ali Semi'un Alim yani Semi'un Alim Aliyun Azim, Aliyun Kebir, Aliyun Habir ve en sıfatuna umo Kebir o Azim o Ali zazaki bu hire habin mainesini zazaki bun Kebir pil Kebir pil Azim gırd Ali Cuarin fazla tekrarken Türkiye vurdunuz bunun büyük Türkiye vakti tercümeken azim o kebir vurdunuz adına tercümeyin bunun büyük olan Allah ama mad yo gırd hasta kelime yozik pil hasta pil daha fazla cihet manevi o bugün yo merdim mesela bunun pil kavmi pil ama gırd yani hem maddiyet öz hem maneviyet öst. O cuarin zaten manesir haber değil. Bere. İcadı Yona Tamaşa Karman en sual poterso vat hocam başka bir ayette Allah'ın kürsüsü suyun üzerindedir. Ayet Hud suresinde geçiyor. O Allah'ın arşı hom virdi tıgındır ayet çınav Sure Hud Elle estaizu billah ellezî halakas semavati vel ardı fi sitteti eyyamin ve kâne arşuhu alel mâi arşuhu alel mâi arşu kürsiyoni arş ma'enki ve yani arş yani otorite güç kuvvet yani ay sembol ayyo alel ma arşu kürsiyo arşu kürsi yani kürsi daha ziyad alimun avunacı kürsi yani
قدرت علمی همایو یعنی علم همای زونایی همای قدرت علم اما عرش yani hem ilim hem kudret arş kürsüre daha yani cuar ma işkin var yani kursi o zerre arşı çünkü ilim humayı kudret humayı arş daha ziyade yani güç kuvveti sembolize ediyor ilmi mesela alim habir latif yani en tecelliyor ama ve kana arşuhu alel ma en ma çinib alel ma'i ayet-i kerime azon yani o sure-i Hud'dir. Bele. Bele. Evet. Sure-i Hud'ud. Yani arş daha am, kürsü daha has. Arş daha am. Arş daha am, kürsü daha has. Evet. İki adama ayet ezeka hunya mealiye meali biz inavunu tebindir ez diyari mealizi öyle bir mabuttur ki tebindir maçyok onun arşı su üzerinde iken amel bakımından hanginizin daha iyi olduğunu denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan odur. İşte suyun üzerinde mi? Yani işaret ve kana arşu alel ma ene sır ma zaf yorumuz belki vishab yorumuz ki sadece azyoçi baş yani o esir madde evveliye ardo asmin tra ome veraşteş yani av maye yani av sıvı zaten Arabit ma veya mai yani o çu sıvı o çu yani hama vışk nibiyo o çu yani avın çu avın oken yani oken oca madde ekibiyor hatta annesler felsefediz zaf tartışma verazi o madde o verinik se avk biyo vela biaya biyo ujara hava veraziyo adır veraziyo her verazia şok veraziyo verigi ardo asimun piyasara biyo madde biyo ve otorite humay en maddi serbiya kuvvet kudret humay en maddi serbiya ha ana aslında ki ilim bun o madde yo kainat veraziyo kainat huneşiyo ve ona o madde ra yunam kainat umovraştiş ennezik hobben hera hune ben vela hune eni ra yuna veraziyo çünkü yani Allahu Teala kulle yevmin huve fi şan ama o ma yani su ita yo cümle terkibe yani maddenin aslını teşkil eden sıvı madde üzerinde Allahu Teala'nın otoritesi vardır. O sıvı madde bun yani enervin esir bun veya enervin gaz yani bun mesela gaz ucara pek patlama verazıyor. Vergi patlama ne verazıyor? Yarıca yo program bir televizyon radyo Berlin'e ana mesela sor. Yani konuşhab fizikçi, kimyacı, yine habiz papazib, teologib evet söyle haberden tamam var 16 milyar ser cuaver patlama verazıyor. Tamam ucara cinek telefon kerda ve tamam ma tepya şin 15 milyar 6 milyar ser cuaver uca patlama verazıyor. Vere patlama için yapıp vere yani Big Bang bunla büyük patlama Kur'an'da da patlama bahsediyor yani o fatakna işra كانت رتقا ففتقناهما كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي yani piyabestil ardo asimuna eni pür yok kötler ama eni ma fatakne ana afır avkraz ma ana afır hayat veraşt tamam marrase uca ay cinek perse ver uca çine be verin madde çine be on madde kunca rauma wala uca va itahin akıl ma eni sara ene sarra nişun yani ayram ba mecbur ma teslim fetaknayış Kur'an o kadar fetakna yeren fetakna kanata ratqan fefataknahuma ve cealna minel ma'i kulle şeyin hay kelime fetakna aynı o kadar Kur'an'ı diyana yani rat piyabestil ardo asmun piyabestil yani ma okib
veya sıvı eni piyabeste ama eni ma fetakne yani o yani tüdese bomba yani fetahe ujara ana ferhin kainat niya piyara astare viraze ard viraze ene viraze av viraze ama verigi eni virazi eni piyar sıvı yok kütle veya gaz o gaz zaten Arapça bunun mai yani zaten gaz çine ok çine ya vakti ok yani tüke gelmem bana buhar o buhar vakti beni besardım ben ok yani arş Allah'ı veya irade kudret ve kuvvet Allah'ı maddi sörüm yani maddi sör kontrol kerden. Ana fer ite yuna bahs vrazyon acaba madde tem biyonu çini biyo ezeli biyonu hadis biyo او bahs ma emşniyo ene sör Gazaliyon felsefecun zafyo binun ard berdo ama fizikik yani fizikik neva homaravun von madde verneyi asta madde ezeli nyo ayı inşallah onun entropi yasası mabine sör haberde ki yuna sohbetet ayı sör ma haberdon ama fizikik umur rası ona nokta madde ezeli nyo madde umo veraştış ve madde ben çiniyez çünkü antimateri diye yoçivijo antimadde haya mesela hiris çorasel cüber antimadde numab şınasnayış antimadde o çünkü yani maddi telefkün ve vertera ben yani füzyon vakti veraziya atom rape parça kıcık atom es tek yani ayı vertera darin ve şin yani çine ben. Bele. Sedama çoras 5 dakika tura rica kerdim. Fakat saat o 5 dakika vem konnek ama epeytir rahatsız ke kusur mevince ama azim söz madde cümle baş o ma bakafı. Guerto esto mae pezoka mae ki güeşe güeştariye Türkiye. Vakt mı öst ma Ali va ma azim ne vasa ujarape العظيم يد جملة عظيم سيرفاج أو tabii ki en asmaul husna خسر بحث وازن عظيم بمعنى يعني جرد مزازا يكون جرد بيل يعني أو جردة يد بيلة يد يعني همبر يه çiniyor seyi çiniyor العظيم azim ana kelime Kur'an-ı Kerim'de başka çiyoruz yani viyarana hatta en este pili yani este girdik vücut merdim piyadenin Arap ayırız bunu savun azm okay mayta mesela yevmun azim okay ay mesela tefecciyen aynı kadar ayet yani sure tefeccün aslında tuzun mutaffifin sure tefeccüna ve oca sure tefeccün ay tefecciyen milletre khapinen geno pe alavara dalavara ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم العظيم يعني ليوم عظيم يعني أي نفكرين كي يورج يفر هماي يعني ينفر هماي أو روج بيل أي سر أجر بفكرسا أنا تفجيه مفجيه نكن ملات نخافين العظيم هم يعني اسم فاعل هم اسم مفعول العظيم يعني أوج pil, gırdo, pile yed, girde yed, haddo hesap şunu veya o al-azim insan, mahlukat ye gırd zon, ye kan gırd, yani ye ta'zim kön, lama bun azzame yuazzimu ta'zim, yani ma bun Allahu Ekber veya mesela Subhane Rabbiyal Azim, inanıyor, Subhane Rabbiyal Azim tem namaşır, ma yetesekil, ma yekin gırd, yani hem ismi fail, hem ismi مفعول أيدينز العظيم يعني حد حدود ما دون ما شناسنايش عظيم بيل جرد و ت ذرا جرد حد خبزون بچون هماي جردر بيلر شريك مكر يعني حتى إتازيون مثال واج bu peygamber ama yeçire xwe yani karşı insanın gerd tepiş yo raj mesela yo miyarik yön bun eyyukum Muhammed kum şumarav ve vakti onun peygamber yo alameti yo girdeyi yo tajeyi majeyi tavade içine mecnunce bun enno Muhammed miyarik bene bedeviyo recifyen peygamber aleyhissalatu vesselam travon rötte recifyen deyke müzik se deyke te Guashto wish verden iz yo deyka guashto vera wish yani yo vakt dedik bul dolabı içine
گوشت خو کردن وشک او گوشت وردن یو دیکا گوشت وشک وردن از ایرا اومد دنیا تیزی که وقتی یو دیکا اومد دنیا تقه رجیفین yani pile ayı humaya büyüksün büyük ilahi büyüklük yanında kalır büyüklük yanında kalır küçük o insan vakti yani tahbe pile kese nafır başta kone insanın bunun hakir umarın ayra yani ulu ve azamet ve kibriya inhiri hem sıfat ene humayı şeş ceya Kur'an-ı Kerim'in el-azim semed humaya umo Rabbil arşil azim arş yüzük yani pil ma itara fahm ki arş yani işte o güç ve kuvvet ve aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul arşil azim Kur'an-ı Kerim'iz bu Kur'an hem aliyu hem azim Allah-u Teala bunsa ve lekad ateynake seb'an minel mesani vel Kur'anil azim yani Fatiha ve Kur'an hetiye kiştir. Ma hot hab ayetik tekrar bin madde pi yani ena Fatiha ve yunumi Fatihaz seb'ul mesani hot ayetik tim tekrar bin tim yen vendiş vel Kur'anil azim yani en çine en Kur'anil azim yani en kitab hem aliyu hem azim pure vatonra daha gür daha pil ve Nebe'ul azim mesela Raci kıyametir amma yetesâlûne anin nebe'il azim mukafat pil mukafat Allah-u Teala cennetre daha gır ama manızdan avuçunu fakat fevzun azim diye umu vatış Kur'an-ı Kerim'in yani eğer rahatı veya o saadete ko pil azabun azimiz öz Kur'an-ı Kerim'in yani veya kul inni akhafu Rabbi in aseytu kul inni akhafu in aseytu Rabbi azabe yevmin azim çil diyarın Sure-i Zümer'in vaş yani az Rab khura tersen eğer az isyan bikirse o roj pil ram zebhun azim yani zebhun azim o miyaşnak dedi rivayet özvün miyaşna o Hazreti İbrahim vakti İsmail vaştan kırbun bikir ama vefedeynahu bi zebhun azim ita zebhun azim yani yom miyaşna zebhun azim nebana o zebhun azim yunav zaten aynı kerbul azim belav pil zebhun azim o belav pil yani kum umo kiştiyse o ve ikbal lahuri Allah tra razib bun tefsiri an icmal bud yani Hüseyin aya hadise hulase-i umevatış tafsiliye Kerbelat zebhun azim enno yani Hazret Hüseyin ve ay kişi hakikaten rar Hazreti İbrahim'i umekiştiş ve semed illallah ve umekiştiş ve zebhun azim ay ne zebhun azim yom yaşna zebhun azim ne bana inne şirke la zulmun azim şirk zulme kopil o meşhedu yevmin azim o veya mesela yo insanı خرابه و راهوله بکرسه الله تعالی فصیلت سوره فصیلت دون ان وهار بارا پیلو yani yo merdem vahar bara pilipse işkön vera خرابه به هوله خرابه دفع بکر veya nume humaya insan vakti yo kasam yo son bun ve son gılaf bun bizun ki innehu la kasamun law ta'lamuna azim yani kasam pil vallahu zul fadlil azim ve inneke la ala hulukin azim ahlak peygamber gird umur şınasnayış ve fazilet lütuf ihsan humay samet kulun huwa zul fadlil azim avzik yani yok fazileti ko ve yo holaya pila ve en ayet Allah-u Teala'nın mesela vallahu zul fadlil azim yu'tihi men yasha veya hikmet mesela ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا çancıya omo Allah vahar lütuf pilo ve kum mustahak bin kum layık binse o lütufu şamil ayıkön dun ayı vallahu zul fadlil azim itema bun başka pers esa person ma
cevap beceb نه اینکه پرسچینی soruna persmaçini o yine yo çen kelime hitam der hak fazilet ayetel kürsi diste yine tekrar bir bermame hol kapene. Ayetel kürsi makıda yani tacul Kur'an bun, kürsiyül ayet bun yani ayet kopil en zirve Kur'an yani peygamber bun her şeyi zirve Kur'an ayetel kürsi o شو راج وقتی ما کنی ما ورزنی ما حرکت کنی ما کی خورا ویژن ماشین کی خو و یو ترس و یو لرز و یو یعنی خطر و تهلکه ما بینن ان آیت الکرسی ما زر و پیزر بون آیت الکرسی ما بن محفظه و طبعا ان آیت الکرسی yani غرر الآيات الله تعالى خودون ما شناسنایش başka ayet tabiiz ayiniz geramak işte en nedran peniye sure haşret o bekul huvallahu o verniye sure Fatiha şuma eğer dikkat bikirse yani kuma surak asta ço surat çinak belki yani Allahu Teala zaf kim sure esti Allahu Teala huja nedon maşınasnayış her surat yani yo hata veya yo çimra veya yo manzarara yani Allahu Teala خودون ما شناسنایش و عن علم پیل علم zaten در حق هماید و عن معرفت پیل در حق هماید انسان وقتی هماید بشناس خوش شناسنن veya بالعکس اگر انسان خوب بشناسه همای خو شناسنن و ما همای روازه که زر ما قلب ما به نور اسلامی و قرآنی و به نور آیاتون قرآن الله تعالی ذره ما رواشت کرد و یو حل ما به نفس ما و تینا مبرد و شر شیطانون را ما محفظه بکر شر ظالمون را ما محفظه بکر نسل ما اولادون ما به قرآن به اسلام الله تعالی گونی کر احیا کر. بله teda huma saat veç bitti ma istifade kerdi gele temaşakar aziz en bername ma ihtiyaz ho kariyen inşallah sabah ma bername Türkiye fikir dünyamız bernamede ma der hak en bahsi Türkiye bun uyuşturucu enege insan ken vaşiki esrar eroin insan ken ken serfaş akadi sarayra gen şuuri zihni harapnen ailu perişun ken şahıs psikolojiyi o sahati harapnen en bahsede ma inşallah çend misafir bahis ma bahsken sabah saat heşt vermeli heştiniz inşallah ma hina yen huzur şuma en temaşakar ma o medya mesaj nüş görünür ma zaf teşekkür ken huma saat veş bit şuma pe şuman cemaat ben veş pe sede maz zahmet ken yeni mari ihtiyat haber doni malumat doni ma İngiliz zaf teşekkür ken şeveşima hayır bu huma rahat kerem mikirseler. Yo çi vatan o bahs uyuşturucu prezo filan ay o bahs rejmay şemiyo şu şemi o bahs ma inşallah اون ایتا سر خبر دن اما بحث ما سبای بحث ما مسلمون آلمانیا Avrupa او بحث ما نیمه من ما نقدینا yani sabah ma ay bahs ken yani Müslüman Avrupa Endülüs Almanya mayna bene tarihi ra bahs ke ama o yani hiç durumu çan Müslümanlar çan milyoner çan mescid çan cumhuriyet hukuk yinçine hakkı ay masur sabah ay sor mahaberden ön pezdo tefeciye o enezik inşallah o bername zazaki ma ro şemmet ma enesor haber zazaki hem Türkiye ma gereka kalbek ma eneser bine gerek avındır huma saat veşbet seda şeveşima hayır. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.